May paganakan ng Department of Migrant Workers o DMW na rin mong aplikante ang dapat magproseso king karelang overseas job application. Ay ni-report ng Patricia Mamao. Pasibayang may paganakain Department of Migrant Workers o DMW na rin mong mismong aplikante rin dapat ang magproseso king karelang overseas job application lalam ning direct hiring scheme. Ing proseso ning direct hiring dapat mong gawan pilatan ning aplikante at ning potential employer at gagawan iti online kapamilatan ning DMW e-registration account. Dinik-dik ning ahensya na matigi kapag bawal ing pamakkilam dareng fixer, ahente o individual konektado kareng foreigner employer kin pa magproseso ning application. Lalam ning Department Circular number 01/2023, aman na direct hire ustong ing dalapagobra direct tayang kukwanan ning employer bang makapagobra king aliwang bansa kabilang reng at king international organizations, diplomatic corps at treng manikwang obra na alang saup ning recruitment agency. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.